Muraho? Muraho. Amakuru yanyu? Ni meza. Amakuru yawe? Nanjye ni meza. Mwatangira mwibwira abadukurikiye? Mwakwibwira abantu. Sawa. Muraho. Nitwa Jennifer Kamoso. Ntuye mu Rwanda. Ndi Umunyamerika kandi ubu ndakorera hano Kigali kuri Tubura. Ikindi ni ndigisha yoga. Jennifer, urakoze cyane kwibwira abagukurikiye. Mwamwumvise yitwa Jennifer Kamoso. Ni Umunyamerika ariko ni Umunyarwandakazi. Yego, ubu ndi Umunyarwandakazi. Kamoso ni izina ry'Ikinyarwanda. Yego. Jennifer, umaze igihe kingana gute mu Rwanda? Maze imyaka 5. 5. Yego. Ni myinshi. Yego. Ariko si myinshi cyane. Ntabwo ari myinshi cyane. Utuye hehe? Ntuye hano hafi Gishushu. Okay. None se Jennifer, waje mu Rwanda gute? Wari ufite yahe makuru ku Rwanda, ku gihugu cy'u Rwanda? Yego, mbere yo kugera mu Rwanda, nari natuye kandi nakoze muri Tanzania. Hari igihe nageze mu Rwanda guhareba ku kazi kandi gusura indi organisation. Twari Ikinyarwanda, uragerageza kuvuga Ikinyarwanda cyinshi kandi ntago umaze iminsi myinshi mu Rwanda. Watangiye kwiga Ikinyarwanda ryari? Natangiye kwiga Ikinyarwanda igihe nahageze mu Rwanda kubera nabonye ko ni ngombwa cyane kumenya Ikinyarwanda, gushobora kuvugana n'abantu, kugenda ku isoko, gusobanura n'abamotari, abashoferi, gukora ibintu byinshi no kumenya abantu Abanyarwanda. Kuko Abanyarwanda benshi bamwe ntibavuga Icyongereza. Niyo mpamvu wize Ikinyarwanda kugira ngo mubashe kuvugana. Yego. Ni byiza cyane. Yego. Nose Jennifer, uteganya kuba mu Rwanda igihe kingana gute? Ubu Rwanda ni mu rugo. Ndahari. Urahari? Yego. Uri Umunyarwanda uri mu rugo? Yego. Inyuma y'imyaka 2 nzafata ubwenegihugu. Uzafata ubwenegihugu nyuma y'imyaka 2? Birashoboka. Birashoboka. Kubera umugabo wanje ni Umunyarwanda. Niyo mpamvu mfite izina rya Kamoso. Yego. Okay. None se Jennifer, ni iyihe nama wagira abanyamahanga bashaka kwiga Ikinyarwanda ariko wenda bakagira ubwoba batekereza ko Ikinyarwanda ari ururimi rukomeye? Ushobora kuvuga ko indimi zose zikomeye, zitandukanye. Ikintu cy'ingenzi ni gukomeza kwiga. Ugomba kuba ufite umwarimu mwiza nka Devota cyangwa Denise, ufite gahunda yo kwiga buri cyumweru, maybe kenshi mu cyumweru, 2 cyangwa 3 ushobora kuba uri kwiga no kugerageza kuvugana n'abantu kubera irafasha cyane kumenya Ikinyarwanda, gushobora kumva neza no kuvuga. Nushobora kuba ufite ubwoba yo kuvuga kubera ugomba kugerageza gusa. Ntugire ubwoba. Yego. Jennifer, ubushize mu isabukuru ya mwarimu Denise nabonye wari wabaye umusemuzi. Yego. Wabaye umusemuzi, hari umuntu uvuga mu Kinyarwanda ugasobanura mu Cyongereza. Nagira ngo tugerageze iminota mike kugira ngo abandi bantu bafite ubwoba bwo kwiga Ikinyarwanda babone ko hari urwego rwiza, ko bishoboka. Okay? Nachibazo. Tugiye kuganira, nzajya mvuga mu Kinyarwanda, usemure mu Cyongereza. Utangira akazi sangahe? What time do you start work? Uyu munsi njyewe natangiye akazi 3:00. Today I started working at 9 a.m. Nari mfite abanyeshuri benshi. I had a lot of students. Yego, nananiwe, ndumva naniwe cyane. I feel like I'm tired. Nkora nigisha Ikinyarwanda guhera ku wa mbere kugera ku wa 5. I work teaching Kinyarwanda Monday to Friday. Yes. Guhera saa 2 za mu gitondo kugera saa 12 za nimugoroba.
Starting from 8 a.m. reaching until 6 p.m. Okay. Muri weekend ndaruhuka. On the weekend I rest. Kugeza ubu dufite ishuri ryacu rya Muraho Rwanda dufite abanyeshuri 50. Wow. In our school, Hello Rwanda, we have 50 students. Yego, abenshi ni abanyamahanga. And many are foreigners. Yego, ariko dufite n'abandi banyeshuri nka 400 barangije basubiye iwabo. And we also have like 400 students who went back home and they left Rwanda. Yego. Dufite level zitandukanye. We have different levels. Tuva kuri level 1 kugeza kuri level 4. Yes, we have from level 1 to level 4. Yego. Jennifer ageze muri level ya gatatu. Yakani. Ya kane, sorry. Pardon. Ni hafi yo kurangiza. Yego. Yes, Jennifer ageze muri level ya kane. Jennifer, she's reached the 4th level. Murumva ko azi Ikinyarwanda. You can hear that she knows Kinyarwanda. Jennifer, urakoze cyane. Urakoze nawe. Murumva ko ibintu byose bishoboka, murumva ko Jennifer urwego agezeho, yego aracyakomeza kwiga, ariko murumva ko Ikinyarwanda aracyumva, arabasha kugisobanura, arabasha kukivuga, ariko agakomeza akiga kugira ngo, kuko ururimi kugira ngo umuntu arumenye akomeza kuruvuga kenshi. Cyane cyane iyo mu rugo udafite abantu bavuga Ikinyarwanda cyangwa urundi rurimi, bigusaba ko uhura n'abantu baruvuga cyane. Rero birashoboka. Karibu mu ishuri ryacu rya Muraho Rwanda. Jennifer, urakoze cyane. Urakoze nawe.